Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam rahayu. Nggih, sampun pigadhe adik-adik sareng sami, mugi kenak lan rahayu nggih. Kecunduk malih sareng Bapak. Ring rahinane kadi mangkin Bapak jagi natarang materi ngeninin indek aksara Bali. Minab sampun kalih wuku, Bapak sampun ngicen tapi bahasa ini ke ngicen materi punika dursang punika wajen lumun dan dursang kumpul lumun tugasnya nih kanthi wonten galah rahinane kadi mangkin dursang kumpulang punika inggih rente pengarahane kadi mangkin Bapak jagi latarang malih minab adite wenten sane durung tatas uning, durung tatas wikan, durung tatas ngerti ngenin indek materi sane Bapak ijen yang rakyat kadi mangkin mogi-mogi melarapan antuk video ini puniki alit-alite persida ngeresepang napi sane dados unteng tujuan pepelajaran rahinane kadi mangkin sane pertama ngeninin indek sejarah aksara Bali, keping kalih ngeninin indek soroh aksara Bali lan pengangge aksara Bali. Nggih, punika ngantor kemanten ngeninin indek sejarah aksara Bali. Ini mau ngeninin indek sejarah aksara Bali puniki sampun Bapak ijen video dawag ipitung rahina punika dursang tonton punika cutet nyani intene sejarah aksara Bali punika manut saking buku pedoman pasang aksara Bali oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali punika nggih. Aksara Bali punika mawit saking India nggih. Saking India, ring India punika wonten aksara sane pinih kuno punika kawasanan aksara Kharosti nggih. Ring aksara Kharosti puniki ngelimbak dunang aksara Brahmi. Aris kesuwen-suwen aksara Brahmi puniki ngelimbak ring kalih genah ring India Utara dan India Selatan. Ring India Utara punika aksara Brahmi dados aksara Dewanagari kaangge nyuratang bahasa Sanskerta nggih. Santriyane ring India Selatan punika wonten ngelimbak aksara Palawa anggen nyuratang bahasa Palawa nggih. Kekalih aksarane puniki sane ngelimbak ring seluruh dunia. Ngantos punika ring Indonesia nggih. Bukti-buktine punika sampun wonten ring videone sane dumun. Nah, dosa punika tonton malih. Laris sane ngelimbak dados aksara Bali punika wonten aksara Palawa nggih. Saking aksara Palawa puniki nedunang aksara semi Palawa. Saking aksara semi Palawa nedunang aksara Kediri kuadrat. Saking aksara Kediri kuadrat nedunang aksara Jawi. Saking aksara Jawi puniki nedunang aksara Bali. Cutetnya kadinika ngeninin ini sejarah aksara Bali. Mangda lebih atas uning ali IT punika dursang tonton video sane sampun Bapak share dawuh niki. Utawi ring kolom deskripsi dursang Bapak unggahang malih ngeninin indik video sejarah aksara Bali. Punika dumun ngeninin indik sejarah aksara Bali. Yani wonten pitaken dursang ring kolom komentar nggih. Santriyane Bapak jagi terangan ngeninin indik soroh aksara Bali. Nah, meniki minab dawuh kelas 10 sampun alit-alite poleh ngeninin indik soroh aksara Bali. Sane mangkin Bapak malih nyumek kenang latarang ngeninin indik soroh aksara Bali puniki nggih. Sane jagi Pak terangan puniki soroh aksara Bali manut kewigunannya nggih. Manut fungsine nggih. Punika sane pertama wonten kawasanan aksara were asra utawi were sastra nggih. Aksara were sastra punika utawi were asra punika nggih kaangge nyuratang bahasa Bali lumrah. Niki minab alit-alite aksara sane alit-alite polehang saking SD nggih. Wonten pelekutus aksarane Hana Caraka Data Sawala Maga Banga Pajayanya nggih. Puniki wonten pelekutus aksarane puniki kaangge nyuratang bahasa Bali lumrah. Intine yen ada nyurat nganggen bahasa Bali lumrah surat sampun nganggen aksara were astra puniki. Ane pelekutus puniki punika unteng saking aksara were astra tios ring aksara Swalalita nggih. Yen aksara Swalalita puniki kawigunanyane
angin nyurat bahasa serapan. Yen wonten aksara serapan saking Kawi, Sanskerta punika miwah bahasa Indonesia miwah bahasa Inggris. Yening puniki kesurat nganggen aksara Bali, surat punika nganggen aksara Swalalita. Nggih. Intine kadinike. Akeh aksara Swalalita puniki wonten 47. Adiliu nggih. Puniki nganutin aksara Dewanagari saning limbak ring India. Nggih. Nganutin punika kekepah dados 47 aksara punika. Yening kepah malih aksara Swalalita puniki wonten 14 aksara swara utawi huruf vokal. Aksara swara punika patut tekadi huruf vokal lan wianjana nggih. Wianjana puniki huruf konsonan. Wonten 33 aksara. 23 nggih. Nah, aksara swaranyane punika wonten akara, ikara, ukara, ekara, ukara. Punika sane ketah lelima. Sisane punika dorinan Pak Jasa nggih. Iki manten numun. Santunyane yening aksara wianjananyane utawi konsonanyane punika kekepah malih dados 5 warga nggih. 5 warga. Wonten sane kawasanen Kantiya, Talawiya, Murdaniya, Dantiya miwah Ostiya. Ngiring bawah sang siki-siki dumun. Wonten kawasanen aksara warga Kantiya nggih. Warga Kantiya puniki inggih punika wianjana utawi konsonan sane medal saking nggih lidah bertemu sareng langit-langit tengah nggih utawi Kantiya nggih punika langit-langit tengah. Aksarane sane medal punika manut tabel punika minangka tabel punika tabel warga aksara punika aksaranyane jagi medal ka, kha, ga, gha, nga sareng ha. Wonten 6 aksara puniki pasti medal saking lidah bertemu sareng langit-langit sane wonten ing tengah. Coba asanin punika, coba ka, kha, ga, gha, nga, ha. Kejang di tengah punika nggih. Hanternyane wonten warga aksara Talawiya. Talawiya puniki inggih punika swara sane metu saking lidah bertemu sareng talu. Talu punika langit-langit lemut. Langit-langit lemut iki di dhuwur layahi kati nggih. Terusang nika cobakin swara sane pecang metu punika luwire wonten ca, ca, ja, ja, nya, ya, sa. Nggih. Caca, jajanya, ya, sa. Sa niki nganggen sesaga nggih, sesaga. Santernyane warga sane kaping 3 wonten warga Murdaniya. Murdaniya inggih punika swara sane pecang metu tatkalaning lidah puniki bertemu sareng langit-langit keras. Sane kawasane langit-langit keras inggih punika sane wonten ring dorin gigine nggih. Dorin gigine punika sane kawasanen langit-langit keras. Swara sane pecang metu inggih punika ta, tha, da, dha, na, ra, sa. Nah, punika sane pacang metu. Tiosne sareng warga Dantiya punika nggih. Dantiya inggih punika swara sane metu saking lidah bertemu sareng gigi. Nggih. Wonten aksara ta, tha, da, dha, na, la, sa. Nggih. Tiosne saking warga Murdaniya, yen warga Murdaniya punika biasanya wonten tanda diakritik ring beten aksara Latine punika nggih TA wonten titik beten, THA wonten titik beten-betene ngantos sa punika wonten sa misi titik beten-betene. Yen warga Dantiya punika wonten mendangi tanda diakritik biasane. Nggih, nika tiosne. Yen ke tios aksarane punika sampun janten wonten telatik, wonten demadu, wonten rambat. Nah, menika nggih. Yen warga Dantiya punika wonten te danti, wonten de danti nggih, de biasa, ne biasa, lan sane niosang puniki tatkalaning wonten huruf latine manten ke
sinahang punika wonten aksara ra lan la punika tiosan. Ring murdani ngelah ra, ring danti ngelah la. Nika tiosne. Nggih, punika ngeninin indik warga danti. Lan turang mangke ngeninin indik warga sani kaping 5 inggih punika ostia. Yen warga ostia puniki wianjana sane pacang metu tatkalaning kalih lambene puniki metemu nggih kedua bibir. Nika mawinan suara sane pacang metu ruhire wonten pa, pha, ba, bha, ma, wa. Samian punika suara bibir. Nah, cobakin makin alik-alik. Coba ngorang pa atau ba atau ma. Nenten ngerakang bibih. Cobakin. Ini bersih dayang. Jurusan komen nggih. Nika mawinan warga aksara puniki mawit saking sumber artikulasi bunyi nggih. Dipecah menjadi 5 warga nggih. Wonten kantia, lidah sareng langit-langit tengah, punika wonten talawiya, lidah sareng langit-langit lembut, dua layah hikati, wonten murdania, layah sareng langit-langit keras, sani doreng gigi nih, dan tia, lidah sareng gigi, keping 5 wonten ostia, suara bibir, punika nggih. Nah, mina wonten pitaken ngenini indik warga aksara sualalita durusang ring komen nggih. Durusang punika unggahang nama kelas pitaken nggih durusang. Yen ning ring kolom YouTube biasanya Pak cepat responnya kali nika. Mungkin lan orang ninin indik aksara wicaksana nggih. Ring minap ada IT ring kelas 10 puniki dorong manggihin aksara wicaksana. Nah, kadang-kadang aksara wicaksana puniki unggah hanger ring aksara modre nggih. Santukan api puniki nyurat kediat mikan. Yani bapak puniki tiosang manut bukune bapak Suwija puniki nggih niki metiosan. Yani aksara wicaksana puniki aksarane puniki kantun persidek wacen. Nggih. Tios yang aksara modre yani aksara modre puniki mewah antukeng wacen. Yani ciciren aksara wicaksana puniki aksara perlambang ide betara menurut kepercayaan Hindu nggih. Wonten aksarane wonten eke aksara kewacen om utawi ong nggih. Wonten duwi aksara ang ah, tri aksara ang ong mang lan selanjutnya durusang wacen punika. Nah, cecirian aksara wicaksana puniki wonten nganggen pengangge nggih, pengangge sakral puniki nggih menurut agama Hindu wonten nganggen ulu candra punika suara eng, wonten ulu ricem suara lan bisah. Bisa punika suara nggih. Nah, punika ciciren aksara wicaksana puniki kantun persidek wacen pinake perlambang ide betara. Punika cututne yeneng tugasne durusang wacen modul sani sampun Bapak Ijen. Nika nggih. Lan urang mangkin ngeninin indik aksara modre. Nggih, aksara modre inggih punika aksara sane aksara kediat mikan, sane kangge nyurat japu mandre. Nah, yening kadi puniki mewah ada di pacang kuning. Contohnya nih kali niki. Ada nan manggihin ulap-ulap nggih. Ulap-ulap puniki yening ada itu mau melaspas umah puniki biasanya nganggen enten biasanya kain punika nggih, kain ne baru punika menulis aksara Bali. Wonten ne dibucu punika biasanya ane metumpuk 5 metumpuk 3 nika kadi singidang menuwacen punika aksara modre. Durusang cingak-cingake ini wonten umah baru punika wonten aksara Bali punika wonten rajahan punika. Nah, nika nenten mersidayang wacen nika kawasanin aksara modre. Nah, punika. Nah, ngene aksara modre puniki persidek wacen ini ada itu orang-orang tertentu kemanten nggih. Orang tertentu puniki maksudnya ini ada itu dados pemangku, dados panitia puniki wonten buku-bukune kadi nika nggih, wonten Kerakah Modre, wonten Kerakah Padmo, wonten Kerakah Modre Aji Gruguh punika. Sang punika pelajaran yang sampun pelajaran nika pasti kada itu presiden wacen aksara modre puniki. Nggih, punika ngeninin indik soroh aksara Bali manut kewigunannya nih. Nggih. Nggih, sampun ngeninin indik
soro aksara Bali yene wonten pitaken sane durung janten tata suning punika durusang ing kolom komentar nggih. Selanjutnya lan orang Bapak ngenenin ini pengangge aksara Bali sane materi ini Bapak share i wuku sane lintang ya 1 minggu yang lalu. Ngenenin ini pengangge aksara Bali yang mau sang pengangge punika nggih. Yang mau sang pengangge punika kan artinya baju nggih. Nah, ini aksara Bali punika ngelah sane kawasanin baju. Bajun aksara Bali ini punika madan pengangge aksara. Nggih. Man ada aksara Melalung, ada nggih. Aksara Bali punika wonten kawasanin aksara Melalung. Yen aksara Melalung punika kawasanin aksara legene. Ya diasten aksarane Melalung punika kantun mersidaya ngwatuang suara. Dados kenten sandukan aksara Bali punika nganutin sistem silabik. Nggih. Wianjana aksara Bali punika nganutin aksara silabik. Contohnya aksara na nggih. Aksara na puniki kewangun antuk kalih suara nggih. Wonten aksara en ya a. Niki nenten bacane en nggih. Niki suarane na nggih. Nah, ada wianjanane wonten konsonane wonten vokalne. Niki mawinan kawasanin aksara nganutin sistem silabik. Nggih. Sistem silabik inggih punika dalam satu simbol mengandung satu suku kata nggih. Satu suku kata terdiri dari satu konsonan murni dan diikuti oleh vokal a yang semu. Niki pada vokal a semu, ani niki pacang hilang yening alit-alite nganggen ye aksara pengangge ini puniki. Nggih, tatkala ning jangin ulu ye dadi ni, jangin suku dadi nu, jangin taleng dadi ne. Jangin taleng di mau jangin tedong dori dadi no. Nah, diwasani tiwasan. Niki kawasanin sistem silabik. Nggih. Niki kalih aksara sifat aksara Bali wonten silabik wonten lagene Melalung nggih. Nah, punika lan urang mangke ngeninin ini pengangge aksara Bali. Pengangge aksara Bali puniki wonten pengangge aksara suara utawi baju vokal nggih, bajunya vokal. Jika kita ingin mengubah vokal a tersebut kita menggunakan pengangge suara gitu maksudnya nggih. Nah, puniki ring modul puniki wonten iwang ngasiki nggih. Nah, ring modul puniki pengangge suara puniki wonten ngwatuang suara pendek lan wonten ngwatuang suara panjang nggih. Sane iwang punika sane pertama nggih. Yening tedong punika, yening tedong manten punika ngwatuang suara a nggih. Patutnya puniki tedong puniki ngoyong di beten nggih ding suara dirga. Punika nggih. Nah, sane benane ngranjing ring aksara utawi pengangge aksara suara inggih punika wonten ulu, wonten suku, wonten taleng, wonten taleng tedong miwah pepet nggih. Puniki ngwatuang suara pendek nggih. Tatkala ning kadi nuni contohnya yening ulina pang dadi ni yangin ye ulu. Ulina pang dadi nu yangin ye suku miwasani tiwasan punika. Nggih, ini udah bedakan tulisan ring kolom komentar. Santernyane sane ngwatuang suara panjang utawi dirga nggih. Yening suara dirga punika artine a tambah a dadi a panjang. Biasanya punika yening nyurat aksara Bali punika wonten tanda diakritik nggih. Tanda garis dhuwurne. Nah, yening sane ngwatuang suara panjang punika wonten tedong sane pertama. Yening tedong manten di belakang punika a munyene nggih. Yening misi taleng di baru o. Ngetang nika nggih. Yening tedong dan didori puniki a. Sandukan api tedong niku munyene a. Berarti n a tambah a dadina n a a. Biasanya niki ketulis na misi garis dhuwur-dhuwur nih nggih. Punika sane ngwatuang suara panjang. Kita mesin wonten ulu sari. Ulu ane misi cecek nggih. Ulu sane misi cecek punika. Nika suarane i nggih.
I gitu. Biasanya misi garis dhuwur-dhuwur nih. Nggih, menika. Suku ilet patuh U dirga. Taleng detia, taleng misi repo dhuwurnya utawi as. Nggih, huruf as dhuwurnya nika. Nggih. Nika kuasanen taleng detia E panjang. Nggih. Biasanya puniki ngawet saking A tambah I. Nggih. Daitia, jadi detia. Wenten pepetedong. Pepetedong punika bunyinya E. Huruf Latinnya punika O misi gentil luar nih. Nggih. Misi gentil luar nih. Nika bunyinya E. Santunyane wenten taleng detia tedong. Puniki O panjang nggih. Misi dirga luar nih. Nah, punika ngeninin indik pengangge suara dirga. Nah, tugasnya sampun puput. Nah, punika wenten sanak ane panjang berarti nika ngen sa jangan tedong. Nah, jangan ka ingin ada nika nggih. Wenten gitu, gini panjang punika. Angin dulu sari. Wenten apa malih niki? Sloke nika ngan E panjang. Wenten puja, wenten U ne dirga menika kangen suku ilut. Nah, sampun puput menika. Nah, yene kanton iwang bersang benar-benar malih. Nggih. Santernyane wenten pengangge arde suara. Nah, sane mewase arde suara, arde nika artinya setengah, suara artinya vokal, nggih. Berarti pengangge arde suara ini punika pengangge setengah vokal. Setengah vokal, nggih. Nah, sane ngranjing pengangge arde suara wenten nania, wenten cakra utawi gung, wenten gantungan le lan suku kembung. Nggih, nggih, sampun. Ade niki. Yening alit-alite wenten pitaken aksara arde suara. Yening wenten pitaken aksara arde suara cawisane ye, re, le sareng we. Nggih. Punika yening aksara arde suara. Yening petakone pengangge arde suara punika cawisane gantungannya nih wenten nania, wenten gung utawi cakra, wenten gantungan le mewah suku kembung. Nah, tadi ya orangnya setengah arde suara utawi setengah vokal setengah konsonan, nggih. Santukan api yening ye mesurat mejajar punika biasanya ye mewangun wian jana utawi konsonan. Yening ye merupa gantungannya nih punika ragana dados aksara suwara. Contohnya puniki tarkalaning alit-alite nyurat tabia. Wenten tabia, tabia. Wenten i tambah a. Punika yening i tambah a punika dadi ye, ulangi dadi nanya. Dadosane tabia ngan nanya punika nggih. Nah, punika cutepne yening aksara arde suara utawi pengangge arde suara. Nggih, yening wenten pitaken sang kolom komentar nggih. Santernyane pengangge sane keping untat wenten pengangge tenganan nggih. Re pengangge tenganan puniki ngwetuang suara konsonan nggih utawi wianjana. Nggih. Punika penganggennyane wenten cecek, wenten surang, wenten bisah sareng adeg. Cecek puniki musara eng, surang puniki musara er, wenten bisah musara lan adeg-adeg puniki negul samian aksara. Nah, ring kolom punika, ring kolom luwir pengangge tenganan punika wenten iwang opak nyurat kudu sang benar-benar malih. Santunyane punika nangenene nindik pengangge tenganan puniki jagi bapak jelasang ring materi selanturnya nih nggih. Nah, kadian sapuniki dumun ngenene nindik tugas punika tugase nyurat aksara Bali sane kolom nembetenan punika jursang coba surat punika dumun nggih. Wenten tabia, satya, salya, cakra, putra, kruna, tabuan, swarga, suara, plecing, pelabar, tangkid. Nah, punika jursang coba-coba nyurat jumah. Yening durung punika jursang kantor wenten galah. Taler saking kali wuku bapak sampun ngicen tugas jursang kumpulan tugasnya nih. Nggih, kadia sapuniki dumun ngeninin indik materi sorok aksara Bali lan pengangge aksara Bali
menawi teu wenten atur Bapak sani nenten manut Bapak Nur Suragung Renal Pengampura yang wenten pitaken ring kolom diskusi dados ring kolom komentar dados nggih yang bersida andut Bapak nyawab jagi Bapak cawis ini nenten sinampura yang pun banget biasa punika nggih puputang titiang atau orang para mesanti Om Santi 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 Om.